boys in the do flowers now. Yeah, me too can't go baby. Boys in the do flowers now. To banana America, IFA, and young copona, America, IFA. I don't chedia any of Pambo, Munyan to Kohuno, and Quasia form you. Obi anyone Yamia Casa Chen, Munina, Zakrona. Why, Munyan to Kohuno, Quasia for, and Yamukrana Majimian, Camunina, mu preaching young coupon gospel. Dear Dientina, as offer for me, you know. Nkamu klemus ya mo ye nyame adwuma mo de ntokwa bebom wasiafo nkamoma asore manko na nkamu nchi omuwo na munsiesie ntokwa no enso mo de da bi eye mo an magimi agimifo ntokwa hunu ntokwa amfasuo ni so me de wo map no obi a hye wo map ase ugimi a me de be mawo back to back man ti se wasiafo ni se na twini Jonas ye adwuma ma NDC Tuninyo na ziye juma me NDC wa bodam jo mama kwasi ampanyini oba bejimi amene mano NDC fo nyansa na omunim na omuntime mo pa wa bebo pa na me ba so revenge venye enti the first chada akobo jimi pa na me hit no there's no means me ye juma ma NDC jo mahama odi ne kwasi atena ho ma akofo adu wiem election o sisa NDC fo kwasi afo ndi omo be dide no me ba catch them say mo bi amfani jimi ni mahama jimi fo na chi watena se ama olumai bugi atimi awia na obia nka na ntum jomama on the youngest president ever what you say tebe 30 years freedom film or starting rule 2012 atamis wuye what you say sisi akro 60 na 25 freedom film na so say no or 42 say 43 so he was the youngest president ever wow. Enti omuni nyansa na omunim omunkro omuti omuka no omumo pass omume attack me because oba be attack the almighty I so hu say meba vengeance serious one on me channel nyamisha broni ka kwan no ye de pavement agim ka bia hia ne onko nyamisha broni heaven na mu na re no kwan bia wa bia ai wa we ka bia hia ne onko so chada kwasi ampanyina otuwe obia nim say o yes kama Antigana for buno na umpana obi anim so ye kronfo o madwen ye omse anumja na udwa no eye nokre osi chinchini ya mempe peace ma me nkobo panfa eme attack the almighty na me ma vengeance eme ka no krenche muntie me ye se si a me no kasai omo de asante hin case breme eye na hemfo nketewa ena de ni case breme yo sa na wo ma potie ena omo de akufu adu case breme eye omo ye national security bon kwasiafo na di na chi no omo na ne nam na omo de case ne ba enti se o jimi ebe attack the almighty nipa oni ne namunua wadanfo ono na de u case beba enti me hete a eka akoma na tunso no ama obi ahu se sa nipa se na na otie because so se warm up na no kranko an ye ka enti wo ba no a prepare hu ye se wo ba be face warm up mbu be lose because mente Ghana so minim Ghana ni bi asem so what ase enti wo na mo no obi anim se wo twintwimfam obi anim se wo ye dan wo ye kronfo cars no abopa ena o ma ba be wia na om de abrew enti na wo mpe wo se wagimi se si am no kasai me yes ye ba be shift office nipa wa fa wo adwuma mu wo ye na adwuma ma no wo be pa achew se osire ye office no na afa wo cha da adwuma ena wo te wo ena wo dwa wanum left and right umi adwuma da na umi adwuma na ena me ba me bia adwuma wa ha ena me wo company wa ha ena me wo we wa ha ena me wo we wa ha empty talk no adan na wo kobo paade abatwini Jonas mama beka wo secret a kire Ghana for say adwuma kura umi e bi da na eyo obi na afa wadwuma nipa na fa se ne ba ne na kura ne wa odi dwo wanum se unua ne bra no papa ya wo dwo wanum se unua ni o sinya ne na busuani no fa no afa wadwuma na wo di problem be bra ne de obeyi wadi enti adan na wo te wo no unsonso ho chada unim se wonya obia kwasia asante hene kura no o te ho a oyo hene ayesom no kura no ontimi face hit no wo se wagimi nti kwasia wo a wonya obia no wo mafto ku social media umom na ade ho beti hit no se Ghana custom o man fa jimi amesese akase no
Amu wa nkwa tia duty. Stolen cars only people senya hwe omonye document ma na tia duty. Na tia roadwork, tia insurance na hu se o man na hiti aboa kwasia sa utwika fam free, ntwim fam free, register tia license, tia insurance o giant criminal. You think it's a joke? Yes, I remember Ghana ni bia twintwim fam. Remember Ghana fo nyina de ka fa Togo di ababi. Se ba nko chichada no. Se amusima Jimmy. Na mu nko che no. Na mu mane mfaka ne mane me register. Se mu ntimi sizi cash na se ma Jimmy ma kwaje bribe a. Mu fa mu Jimmy e mane me register wasia obi mfaka ma emetia 1 billion 2 billion akufo kwasia nyi nkoropie to na chada kwasia mpanyini e de ntwimfam na mkro nu e fre no hu sikani jama ma Jimmy on mu afiafi oya asante hene na odi bone de a yesi o oyo hene okura tumi ana anukra mba be hit no ana oya gama nchebi ana oya minister bi kura de a na kwasia mpanyini on wani post a junkie boy a oni nam krom wo Jimmy no na maja no mani Jimmy jama ma bobodam on a o kwasia wonyo obi a oh, until I make us a mamma office in answer because my needs to ma say hit na no dene. Unim say when you be a didn't na over pa. They see out to them na wusu and Jonas Bema letter commission. Ay, my friend. Oh, yeah, they are my mama, you are friend. Asia, we a criminal, we a fraud boy. America, because I'm my friend cry FBI for one crime cry. Yeah, Miss Massimo. I'm more dingy system. I have boma, ya blacklist, we are wanted. Now, Quasia, we are wanted. I was coming American. And yet, they in Waba Bam and Penino Ghana. Who himself, I saw the Pabusia America. Huh? What Jimmy? We are wanted, we are criminal. But now him say, oh, by I saw by United Nations, the whole world, our country be about meeting New York. And to would remember American. O better na waba ntuba suma wabusuani na ama na ba meeting na moana aden wa Jimmy say tu na na udwo wanu ma obi a aboje so no enne na wudi Jimmy be ba be bo pa avembe mo she pa ama wo be ko ba bi do obi a tintin nsa wo so na ya na sesen a uni se twini Jonas no me ka no kre udi ho ba wabusuanfo ne onamfofo de case ne be breme ntidie ntina wo ba Jimmy Enti NDC for nkwasi afọ no nyansa na omo pa ma ntime hitima ha ma na omo atwe asan me hitima ha ma because omo nimse ombo belusu ti omo ntime ma for nyasa bia ai omo no me ya adwuma ma omo mfom kwasi anko wo map me nya adwuma ma obia wa be jime de ma back to back na nya Jimmy achada sitting president odwan a onu command soldier for ma omo sori ba akufo ado chimpanzee yo me born back to back o se kwasi ame nya obia and trim from Kana Michi. Mintime Kura and Faka, and Mamma Faport Mitia duty Miniska. Radio for me the Omoka. Me, and I may babe attack the Almighty. Abra wouldn't say on your poplar, and your radio, and I be mount. I air times a becassa, Obian to Cassa. And I know Mamma radio for no strong warning. Wouldn't him so delico care, catch our radio presenters in Quasiafono. Say chat that bet now what. Or moon tune for some money, mommy di or yes, or bommy di, I remember vengeance already ran so. And we are lawyer, we are court, we are judge, now do quasia, equaji bribe, now be bommy dia. What you see, I remember be hit too hard, I'm also a copper lawyer, or giant, while we are lawyer no, and foul quasia mommy di, or quaju sika, and mommy di or hot, call bommy di or court to be my minimum baby woo, quasia for, and I catch us our brofona yet, or more build the crown, Yamisha Bruni, the Beniniano. Normally, CC Kronum Yamisha Bruni heaven, every 1 minute to be a by in Sonamo. The police are our from so by Yamisha Bruni. I'm on Yajuma forever, a brofono, excavator, a father, 1 year or share. And an abro from the CC, I'm the build the coin, I'm the build the chrono. Nice one. The police in this member, the graphono, I don't take it. Anyway, America, I'm going to anyway, warm up. And to judges, I'm Gugana, why wouldn't you know Quasia? Edo show asifin ekwaji sika be bomi dia me ba be hit you ama nso akope judge foforo edo case akoma we ya lawyer na unimi na do kwasi akwaji sika me ba be hit you ama nso akope lawyer otwan na me ka chose every 1 minute abai ba sinam me to kwa ko baby enti
wa Jimmy Biano and I do kwasi ababe face warm up. Unim nyansa woma because him say heat no be lusu and the truth will always defeat lies and nobody's better at this than me. And James also kurache na on pese meyi ni tweso nwia on disqualified criminal. Wasi awo scammer. Oh, now we scammer. Chris wa do mu nyina na mo mawie omchi stolen cars no. Omo form case mayo omo me attack the almighty team nko omo so. Ghana for bebra mu twintwin fam stolen cars minimum nyina mu from Weska obi amo pa say obi medi matem tim fam me ma omo so vengeance and our revenge entutu wono adana pass mwie wosi wagimi komo obi ska abra unim say warm up the almighty Twin Jonas obia is bigger than me obia Ghana obia I'm better and bigger than them. Ghana ni bia ni wa ba wi ase powerful church Twin Jonas was what Jimmy nti odo Jimmy ba eba be face omo why then what sisi omo landguard for nyina do case aba me say no for next week na me start I this case na ba kwase awie nkofo nsase o ti se dwonkuma pepepe o sa de Jimmy aba say wo no wo ye innocent ye nto aba man wo Jimmy on criminal nti wo ye criminal no wonim se o be kam ya omo ni case nyina beba kokela koke a wo pese wo ye ho deal nyina omo de abreme adan wa Jimmy ntutu no a wo kwa wo dura kuro bia ma ye boje so chadao umpe se si anu na wo beduru kuro bia ni Jan Santos wale le wa ntia la Jimmy a fasa so me wida dada se ko Jimmy a ko wida dada wo Jimmy a me kanfo otumfo ba TV ama he me Santos se ko duma ba na se me bla na se me pese me eye short videos mama ni ji gwadia eye ba bia mo no ase me ko na makohwe otumfo ba TV ho na benya videos papa so se wo hwa na subscribe tie otumfo ba TV na subscribe so entampana no bomodi no wa share link no we share link na na wo bi su enya no so